So mao ni guys ang atuang i-vlog karong gabi una magsud-an ta og munggos para sa atoang panihapon. Mao ning klase nga sud-an guys ang dapat nato kaunon aron healthy ta permente sa matag adlaw. So kung inyuhang makita sa video is ready to eat na ng atoang munggos para sa atoang panihapon. Ang pagluto day ani guys is dali ra kaayo. So dapat ato ang humulan ang munggos og mga pila ka oras aron dali ra siya maluto. So mga unta ninyo guys sa ato ang panihapon karon nga munggos. Kini nga sud-an guys is common na kaayo ni diri sa amoa. Siguro sa kadaghanan kabalo na pod sa maong klase nga sud-an kay tungod dali ra man ni siya lutoon og maopoy gusto sa uban nga kaunon labi na kung munggos ang atoang iskutan morning kasagaran nga luto kung munggos ang lutoon. Lami jud siya sinabawan. Lami po ni siya guys kung ato ang subakan og mga karne, pero diri sa mua wala man may karne, so mauning walay subak-subak. Ang gibutang ani o gisagol utan ra kanang repolyo o pichay, basta sa klase nga dahon-dahon nga utan pwede po ni siya sagulan og tangkong, galay sa kamote o kalamunggay. So pwede na ninyo siya ibutang guys kung magluto mo gingon ani klaseng sud-an. Ang nakalami ani nga sud-an guys is kanang wala siya dili maayo nga epekto sa tuwa. Siguro abot lang ka sa uban nga kanang akong nadungog kanang nay arthritis, musamot daw kung kaon og munggos, pero ambot lang pud ka kay wala man pud mi nagka-arthritis diri sa pagkaon aning munggos. So mao nang ako ang naobserbaran ani mo nang makaingon ko nga wala jud siya dili maayo nga epekto. O guys, dapat yun guys nga mukaon ta ninyo mga utan aron sa matag adlaw healthy ta kanunay og dili ta madali-dali og taptan og sakit. Kay ang uban ra ba dili gusto mukaon og utan kay tungod dili sila ganahan. So para sa to ang mga ginikanan mientras bata pa ang ato ang mga anak ato adyong panaron og pakaon og mga utanon aron sa pagdako dili sila mamili sa unsang klase nga utan nga ilahang pagkakaunon. So pareha sa moa guys, gianad pan mi sa moang ginikanan nga mukaon og mga utan sa mga bata pa mi. So mo nang pagdagko na namo ganahan mig utan og dili may mamili basta kay utan. Og mo jud na importante no para sa tanan nga kanang dili ta mamili kaon og utan. Dapat atuwa nga nado ng ato ang kaugalingon nga mukaon ta og mga vegetable para sa matag adlaw maayo ang atoang kondisyon sa atoang lawas. Nindot maguni guys kung mukaon tagutan ang atoang lawas, nindot ang kondisyon baga dili ta magluya, dili pareha ng karne. Sige tagkaon og karne dali ra ta magluya. So kining utan guys, kung sige tagkaon og utan maayo ang pamati sa tuang lawas. Ug ang nakanindot aning utan guys
kung ato ang isud-an permente. Nindot po ang atuang pagtulog mo nang ako ang na obserbaran kung utan ang ako ang ginasudan permente nindot ang ako ang tulog o dili po ko magmata-mata magabi. So mao nang ganahan jud ko mukaon guys og utan kay tungod nindot man ang epekto sa atuang panglawas. So kamo nga magalantaw na ining mao nga video, dapat anado ninyo ang inyong kaugalingon nga mukaon jud mog utan, ayaw mo kaon permente o kanang mga karne, usa man klase nga karne kay tungod dili siya maayo ang epekto sa tuwang